Yazi abantu bethu kumele ba-accepte into eyodwa ukuthi amaNazaretha ngeke bawashintshe ukuthi unyazi lezulu bambona njengoNkulunkulu wabo, ukuthi bambiza ngoNkulunkulu wabo. Wena if wena uyakuphika lokho kulungile umbono wakho, but musa phela ukujaji imbono yabo. Uyena umuntu abakholelwa kuyena unyazi lezulu. Why wena ikuphathe kabi leyo nto ukuthi amaNazaretha akholelwa kunyazi lezulu abakholelwa kuJesu lo sonke esimaziyo? Kade ngibuka ivideo yomunye umfundisi eshumayela laphana eThenanda ubugebengu bandile ngoba kunomuntu obizwa ngoNkulunkulu laphana, ngoba kunoNkulunkulu indaba pho leya ndawo angazi inganamngcwele wazwahlekisa ngothi uShembe wandiza watholwa izinja kanjani mesikuphi isidingo sayo yonke leya nto lana. Waphela lo mfundisi lwana bekumele anake indaba zesonto lakhe mase kuwukuthi akasanayo into azoyisho, akasanayo iskill azosisho ukuthi aqola abantu, avala umlomo ayeke ukufuna ukuwina abantu azobaqola ngegama lonyazi lezulu. Awusoze wazi unyazi lezulu lihambe likhuluma kabi ngabanye abafundisi, but labanye abafundisi lonke ithuba abalitholayo mase bebona ukuthi baphelelwe isitayela bavele bafuna ukudelela unyazi lezulu. Bayenzelani leyo nto le? Bafethu asifundeni ukuhlonipha izinkolo zabanye abantu. Bafethu amaNazaretha into abakholelwa kuyona and ngeke nibayekise yona ukuthi uShembe bambona njengoNkulunkulu wabo. Abantu abamusa ukuthi mase bephelelwe izinto abazoyiqambela amanga zona mase bekhathele ukuqola abantu mase bebhizi belokhani bedelelana nonyazi lezulu. Bafethu asifundeni ukuhlonipha amasonto abanye abantu. Mina ngisonto kaShembe, ngisonto eweseli, but ngibone i-wrong le nto enziwe lo mfundisweni. Kwazi kwahlekwa bamjabulela bafethu edelela unyazi lezulu. Unyazi lezulu ngeke ulizwe ukudelela abantu, and abantu into abayizondela unyazi lezulu ukuthi abantu abayebuhleni babuye basho ukuthi asilitholile usizo laphana, kukhona ukuphila laphana. Ileyo nto ke yenza ukuthi zonke lezi izinkolo lezi labafundisi beni laba abamanga ba-end-up sebezonda unyazi lezulu belizondela into engekho. Ngeke uzukushintsha ukuthi unyazi lezulu abantu uyabasindisa laphana. Abantu bayafika laphana banikele ngeenkomo nabelungu bafike laphana babuye bezobonga bethi lokhu ngezala. Wena meke uthi ubona ukuthi kwaqondana kwezinto kulungile phela, but ngeke ungijothi nama-politician mase ekushubile empilweni bahamba belapha kunyazi lezulu beyocela ibuseso, still wena usa-against leyo nto leyo. Nimzondela nje ukuthi unyazi lezulu abantu bakholelwa kuyena abakholelwa kunina ngoba banazi ukuthi nabafundisi bamanga nithi umuntu osefile uyidimoni. Yekani bafethu ufuna ukubukwa ngonyazi lezulu. Iyabheda lento yenu ukuthi mase nibhorekile senifuna ukutrenda nivele nidelela amaNazaretha.